Reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza nshuti bavandimwe mwebwe mukurikirana ndetse mugatega amatwi amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho nk'ibisanzwe. Rero nkuko dusanzwe dukoramo ingingo zacu z'amakuru ntago biri butandukane nuko bigenda umunsi ku munsi. Twamaze gutera amatako ndetse kamera zose amajwi yose tuyerekeza mu burasirazuba bwa Kongo, dukubitira mu kibaya cya Rusizi. Si Rusizi gusa, turaza gukubitira noneho kubikomeje kugenda bivugwa. Turareba iterwa rikomeye cyane ry'umujyi wa Bukavu yamaze kugenda ishyirwa muri tageti na za Wazalendo. Mu makuru turi kwakira aka kanya nuko ku munsi w'ejo indege za FARDC Sukhoi 25 zifashishijwe mu gashaka amakuru y'ubutasi bakaba bamaze kugenda bayashyikiriza Wazalendo. Ubu rero inyeshyamba za 23 zishobora kuba zigiye guhura n'akaga gakomeye cyane muri uyu mujyi wa Bukavu, mu gihe Wazalendo baba bamaze kugenda batamika nk'uko bamaze kugenda babigaragaza. Sahangaha ariko nanone biravuga yuko ibitero by'inyeshyamba za 23 bikomeje kugenda bya advancinga bisatira umujyi wa Bukavu, aho bivuga yuko izi nyeshyamba za 23 umujyi wa Uvira baba bari kugenda basumbirizwa mu buryo bukomeye cyane. Ubu biravuga yuko rwose ngo zaba zigeze mu bice bya Sanje byerekeza za Kavimvira. Aha rero muraza kugenda mureba ngo bihagaze bite. Umujyi wa Uvira ushobora kuba ugiye kuberamo isibaniro rikomeye cyane. Nyamuneka twarabivuze yuko iyi Uvira ariyo igiye guteza intambara y'akarere hagati y'ibihugu byombi bisa naho bifite inyungu kuri uyu mujyi wa Uvira. Ubwo harimo igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo igihugu cy'u Rwanda kuko nacyo turakivuga kuko ikibaya cya Rusizi gikora ku gihugu cy'u Rwanda. Si ibyo kandi turanareba igihugu cya Tanzania gisanzwe gifite amasoko y'ubucuruzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bakifashisha uyu mupaka wa Uvira baturutse mu gihugu cy'u Burundi nk'umupaka mu by'ukuri bafasha kwambutsa ibicuruzwa byabo. Nyamuneka ibi ntago byoroshye, ariko urabona yuko ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi, Wazalendo nabo bamaze kugenda bagaragaza yuko igishoboka cyose biteguye kugikora, ariko nyamuneka iyi Uvira ntibe foru. Nyuma yuko kandi hari amakuru akomeje kugenda acicikana agaragaza yuko mbere yuko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo agera hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo aturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari amabwiriza akomeye yari yamaze kugenda ahabwa abasirikare biwe bari bamaze kugenda bakubitwa cyangwa se bahabwa amabwiriza akomeye cyane yuko bagomba kwa advancinga bakohereza umusadu ukomeye cyane mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, bakajya kwihanganira bikomeye cyane n'izi nyeshyamba za 23 zamaze kugenda zigira akaraha kajya he. Ntago ari Kinshasa gusa, na Bujumbura nayo yamaze kugenda igaragaza yuko ibishoboka byose yiteguye kubikora. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye nawe bivuga yuko nyamuneka yamaze kwiyambarira impuzankano za gisirikare, ashobora kuza kwigira ku rugamba akajya gufatanya na Prime Niyongabo kuyobora uru rugamba. Bigaragaza yuko izi nyeshyamba za 23 mu by'ukuri zamaze kurya karungu. Ni Wiringoma ku munsi w'ejo ubwo yaganiraga na kimwe mu bitangazamakuru byo mu gihugu cy'u Rwanda, Mama Urwa Gasabo, ngira ngo mwumvishe ibyo yamaze kugenda atangaza, avuga yuko ingabo z'u Burundi ngo zageze hano ku butaka bw'igihugu cya Kongo zije mu modoka ariko zizasubirayo muri Sirikei. Bivuze ngo rero ingabo z'u Burundi nazo zirakubitira agatoki ku kandi zivuga ziti inyeshyamba za 23 twari twarababuze ngo mubone ngo Uburundi ni gatiki cyangwa se Uburundi ni iki. Ibi byamaze kwemezwa na artillery y'igisirikare cy'u Burundi yakoze akazi gakomeye cyane. Iminsi birishize nyamuneka imirwano yari irimo irabera hariya mu bice bya Kamanyora, n'uyu munsi iracyari kuba muri Kamanyora, Katogota, Kavimvira, umusozi wa Kongo, umusozi wa Ngomo n'ibindi bice bigiye bitandukanye za Sanje, bakaba barimo barerekeza za Kavimvira. Ahangaha ni bigaragaza yuko mu by'ukuri ibi bice birimo biraberamo imirwano, ndetse ikaba n'imirwano ikomeye itoroshye habe na gatoya. Nyamuneka nshuti bavandimwe turababwira yuko rero impande zombi, yaba inyeshyamba za 23 yaba igisirikare cya leta ya Kongo yaba ingabo z'u Burundi, barimo barahatanira cyangwa se barimo bararwana, buri umwe wese arwana kukontorora umuhanda wa route nationale 5 mu gace ka Munanira. Mu by'ukuri aha rero imirwano ikomeje gukara ndetse no gukarata ku mirongo y'imbere ku rugamba, by'umwihariko kuri site cyangwa se kuri front line za Ruvungi, za Katogota, za Kamanyora. Ingabo za FARDC zafatanyije n'abarwanyi b'inzego zitandukanye
bitandukanye barimo abo bita self defense Wazalendo. Mu by'ukuri bakaba bateye intambwe ikomeye cyane yo kuba batangiye kwirukana izi nyeshyamba za M23 hano muri Katogota. Nubwo bwose ku ruhande rwa M23 bo bavuga yuko ibitero byabo babitamitse bimaze kugera za Sanje berekeza hariya za Ruvungi. Ahangaha biravuga yuko rero FARDC yo yamaze kugenda isenya ibirindiro by'inyeshyamba za M23 biri muri Katogota hifashishijwe ibikoresho bya gisirikare. Ariko nanone ku rundi ruhande nuko ingabo z'u Burundi zo zirimo zirashinza igisirikare cya leta Kongo FARDC kubatererana kuri iyi mirongo y'imbere ku rugamba, kuko ngo igisirikare cy'u Burundi nicyo kirimo kirahangana cyonyine. FARDC yagumye mu mujyi wa Uvira ngo niho yarindiye izi nyeshyamba za M23 mu gihe zatera intambwe zerekeza mu mujyi wa Uvira. Ahangaha nibwo FARDC igomba kuzakora akazi kayo. Ubwo rero bya bifaru by'abarundi Abarundi dusanzwe tumenyereye mu by'ukuri mu mirwanire yo kurashisha intwaro zikomeye cyane. Ahangaha abarundi nyamuneka, abarundi nibo bamaze kugenda batamikana n'izi nyeshyamba za M23. Inkuru dukesha ibitangazamakuru bitandukanye birimo Actualité.cd, birimo Set, birimo Kivu Morning Post, birimo Afro News, ibyo ni ibitangazamakuru byose biba byazindutse byandika kuri izi nkuru. Biravuga yuko ku masaha ya mu gitondo bivuga yuko hari amajwi yaje kumvikana y'ibisasu bikomeye cyane, ndetse mu bice bya Ruvungi bikaba bikomeje kugenda biba ibindi aho FARDC ngo yakomeje gutera ibisasu bigamije guca intege ibirindiro by'umwanzi byari bisigaye muri biriya bice. Amakuru ava mu nzego z'umutekano avuga ko uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ngo waba wahuye n'igihombo gikomeye cyane. Bamwe mu barwanyi bawo mu kibaya cya Rusizi berekeje ngo ku misozi wa Muganza ndetse no mu musozi wa Rukangaga. Ahangaha niho ngo abarwanyi b'inyeshyamba za M23 baba barimo baragenda bahungira mu gihe barimo barirukanwa mu bice bya za Katogota. Aha rero Katogota ngo ubutabazi bwa FARDC ngo burakenewe cyane ngo kugira ngo bujye gutabara abaturage. Ariko nanone M23 nayo irakubitira agatoki ku kandi ivuga iti ntago dushaka ko Katogota iyoborwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, nta nubwo dushaka ingabo z'u Burundi hariya muri Katogota. Ibi rero bikagaragaza yuko ngo Wazalendo yafatanyije n'ingabo za leta ya Kongo bakaba bakomeje gukingira abaturage mu guhashya inyeshyamba za M23, ndetse aho bivuga yuko bimwe mu bice bitandukanye muri groupement ya Kamanyora ngo byamaze kugenda bifatwa. Ariko abaturage bo bamaze kugenda bahungira mu duce dutandukanye, ndetse n'ikimenyimenyi bamwe mu baturage ku mugoroba w'umunsi w'ejo bahungiye ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda bakirwa mu karere ka Rusizi ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Umwe mu baturage kandi bahungiye muri Kamanyora cyangwa bahunze Kamanyora yagize ati amasasu ntiyigeze ahagarara, twarinze ducumbagira duhunga n'abana bacu. M23 irimo irarasana n'ingabo z'u Burundi, ndetse turinda tugera ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Kamanyora rero kuri route nationale 5 cyangwa se ku muhanda mugari wo ku rwego rw'igihugu akaba ariho imirwano ikomeje kugenda ibera, ndetse bikavuga yuko aka gace gakomeje kugenda kabiramo ikibuga cy'intambara, ikibuga cy'imirwano, aho igice kinini cy'umuhanda wa route nationale 5 cyabaye isibaniro rikomeye cyane. Ubu ngo imodoka zikaba zitari kubasha kwambuka kubera yuko hari ukurasana gukomeye kw'ingabo z'u Burundi zahawe kondisiyo yo kurasa, ariko bari ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. M23 rero ibyo ikomeje kugenda igaragaza yuko ngiri kwamagana yuko igisirikare cy'u Burundi kiza hano ku butaka bwa Kongo kikaza kurasa abaturage, nyamara ngo abaturage b'u Burundi bigaramiye. Rero M23 yashyizeho uburyo bavuga ngo ni win-win. Nibarasa muri Kongo natwe turarasa mu Burundi. Murumva ko inyeshyamba nyamuneka zamaze guhindura ibindi. Bivuze ngo rero bwa busugire bw'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda avuga, ndetse anagaragaza yuko ngagomba kuzakora ibishoboka byose izi nyeshyamba nizikandagire hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi. Ubu rero byamaze kugenda biba, muraza kugenda mureba ngo intambara igiye kumera gute. Ndetse biravuga yuko abatwara imodoka bavuga ko ingendo zigiye guhagarara burundu mu gihe imirwano ikomeje kwiyongera. Imirwano bivuga yuko inyeshyamba za M23 ngo zamaze kuri rya Karungu, zo zamaze kwereka isi yose yuko ngo zigiye guhangana na leta ya Kongo
bivuga yuko kandi mu by'ukuri idoha muri Qatar ho ibiganiro bikomeje cyane, ibiganiro biri hagati y'inyeshyamba za M23 na leta ya Kongo. Ariko ibi ntago bikuraho imirwano yafashe indi ntera mu bice bitandukanye. Ngira ngo mu makuru twari tumaze kugenda tubagezaho, twari tubabwiye uburyo indege ya FARDC by'umwihariko mu bice bitandukanye, hari indege yaguye ejo hafi y'ikiyaga cya Tanganyika, aho bivuga yuko yabuze equilibre ikaba yakitura hasi. Ariko amakuru yandi dufite kandi adasize ivumbi, na amakuru avuga yuko inyeshyamba za M23 ngo zaba zigiye kuraswaho muri Masisi, nyuma yuko indege ya FARDC yazengurutse ibice bya Kibumba hafi y'umujyi wa Goma, ndetse inazenguruka igaruka Rumangabo muri Rucuru. Ibi rero bikavuga yuko ari amakuru y'ubutasi bari barimo baragenda bafata. Ariko indi ndege nayo yahagurutse Ikisangani, iyindi ihaguruka hariya mu gihugu cy'u Burundi, ikora reconnaissance y'amakuru ndetse muri biriya bice by'umujyi wa Bukavu. Ibi rero bikaba bivuga yuko Sukhoi 25 itaragera hano muri iki kibaya. Nyamuneka ntago Sukhoi 25 muri iki kibaya ho irahagera. Ni nayo mpamvu umva inyeshyamba za M23 zisa naho zirimo zidegembya. Ntago Sukhoi irahagera kubera yuko barimo baratinya yuko bayizamura bakarasa mu baturage muri Kamanyora cyangwa se za Katogota, kuko ibi ni bice biri populated cyane. Ibi rero ingabo z'u Burundi nizo zahariwe, FARDC yo ijya kurindira mu mujyi wa Uvira. Ariko nginyeshyamba za M23 zakubise zambutse zageze Sanje, ariho zirimo zigiye kwerekeza hariya ku mupaka wa Kavimvira, zikahita zikubita hariya muri teritwari ya Uvira ndani katikati mu mujyi. Akaba ariho urugamba ngo rushobora kuza kubera. Ariko ngubwo ni bwose nyuma yuko abaturage bo bashobora kuza kwiyongera ku gihugu cy'u Burundi bari guhunga kubera yuko inyeshyamba za M23 zamaze kugenda zegera ibice. Ibitero byabaye ibitero byakomeje kuba ibitero. Nshuti bavandimwe, mutera gatebo tubabwire ngo kuri aya masaha bimeze bite, ko ku masaha ya kare yashize twababwiye uburyo mu kibaya cya Rusizi byari bihagaze nyuma yuko ibitero by'ingabo za leta ya Kongo byari bikomeje kugenda birukana inyeshyamba za M23 mu bice bya Ruvunge, aho bivuga yuko bari bahageze ku munsi w'ejo, bari bamaze no kugenda basetinga bimwe mu bikoresho bya gisirikare. Ahangaha niho bari bamaze iminsi bari kurasanira n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, aho u Burundi ku munsi w'ejo bwafashe icyemezo gikomeye cyane, ndetse benshi mu bamenyereye iby'intambara bavuze yuko u Burundi nyamuneka bushobora kuba bwakoze akantu nyuma yo gutwika imwe mu minara y'itumanaho izi nyeshyamba za M23 zari zirimo zirakoresha. Ubu aka kanya nyamuneka ingabo z'u Burundi zamaze kugenda ziyongera, n'amakamyo agera kuri 30 y'ingabo z'u Burundi bamaze kugenda bagezwa ku mupaka wa Kavimvira, aho bagiye guhangana n'inyeshyamba za M23 nyuma yuko ku munsi w'ejo hagaragaye ibitero bikomeye cyane, ndetse binavugwa yuko byibasiye bimwe mu bice bikomeye cyane by'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bice bya za Cibitoke. Turaza kugenda tureba ngo bihagaze bite. Iruvunge turakubitirayo, tugaruke Kamanyora, twongere twikoze mu bice bya za Katogota, aho inyeshyamba za M23 zafashe icyemezo cyo gukomeza ibitero byabo babyerekeza ku mujyi wa Uvira. Hari bamwe mu basesenguzi bavuga bati ese nyamuneka aba bakuru b'ibihugu yaba Perezida Paul Kagame na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ese ibyo baba barasinyiye ni uguhagarika intambara cyangwa ni ugutangiza intambara? Ngira ngo iyo ni challenge dufite by'umwihariko ahahariwe ibitekerezo. Mwebwe mudutega amatwi muze kugenda mutubwira ngo ese iyi ntambara cyangwa se amasezerano yasinywe ku itariki 4 z'uku kwezi yaba koko ari amasezerano asoza intambara cyangwa nayayitangiza? Impamvu mbahaye challenge nuko iyi ntambara yahise ifata indi ntera nyuma yuko aba bakuru b'ibihugu mu by'ukuri basinye. Ese impamvu ni iyihe? Ibyo byose muraza kugenda mutubwira uko buri umwe abyumva, tuze kugenda twungurana ibitekerezo nyamuneka muri ibi byinshi bikomeje kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nshuti bavandimwe, nyirabo nk'uko bisanzwe turaza gukubitira mu bice bya Bukavu nyamuneka. Ikibuga cy'indege cya Kavumu cyamaze kugenda giterwa mu buryo budasanzwe. Wazalendo bamaze gufata icyemezo cyo gufatirana muri ibi bihe inyeshyamba za M23 zirimo zirarwanira mu kibaya cya Rusizi. Nabo bafata icyemezo gikomeye cyane cyo kwikomereza ikavumu. Babita Wazalendo bayobowe no bita Ngoma Nzito,
ndetse n'uwo bita Shimira Yigwido nyamuneka bamaze gufata ibikoresho byabo byose babyerekeje ku mujyi wa Bukavu. Ubu imirwano irimo irabera mu nkengero z'uyu mujyi wa Bukavu, aho bivuga yuko Wazalendo yatanze igihe cyuko mu by'ukuri uyu mujyi wa Bukavu ugomba kuba wageze mu maboko y'aba Wazalendo. Hamwe na byinshi dukomeje kugenda tubabwira, turaza kugenda tureba mu kibaya cya Rusizi naho tugomba kugenda twibanda. Ubwoba ni bwose mu mujyi wa Goma nyuma yuko ku munsi w'ejo imwe mu ndege ya Sukhoi 25 y'igisirikare cya leta ya Kongo yazengurutse hejuru y'ikirere cya Kibumba ndetse igaruka mu bice bya za Rumangabo, ariko nyamuneka inyeshyamba za M23 zigerageza gukaruma no guturisha abaturage bari bakomeje kugenda baterwa ubwoba n'iyo ndege yari ikomeje kugenda mu by'ukuri izenguruka hejuru y'ikirere cya teritwari ya Nyiragongo. Ese byaba intambara ari bwitangiye? Nyamara namwe ndizera neza ko ariko mubibona. Ibyo byose rero nyamuneka nibyo turi buze kugenda mu by'ukuri tubaramburira. Umwuka w'intambara ukomeje kuzamuka mu ntara ya Sud Kivu nyamuneka. Indege y'intambara yagaragaye ishorera cyangwa se izenguruka na hafi y'ikigo hariya i Bukavu. Iyo ndege yamaze kugenda mu by'ukuri igaragara mu masaha mu gitondo, nyuma yuko ku munsi wari wabanje yari yamaze kugenda ikora ubutasi by'umwihariko hariya mu bice bya za Kibumba. Ikibumba ngira ngo mubimenye ahangaha hari defense zikomeye z'inyeshyamba za M23. Yarongeye igaruka i Rumangabo. Bivuze yuko rero mu by'ukuri nubwo bwose abakuru b'ibihugu byombi basinye, Tshisekedi na Kagame, aha rero ibintu bishobora kuba bigiye kubaha ibindi. Ingabo za FARDC zikomeje kwirwanaho mu buryo budasanzwe ndetse no gusubiza inyuma ibitero by'inyeshyamba za M23 mu gace ka Ruvungi, aho indege ya gisirikare ya y'igisirikare cya leta ya Kongo ikomeje kugenda igaragara hejuru y'ikirere gikomeye cyane hariya cya Bukavu, ndetse abatuye mu bice bitandukanye bya Bukavu barimo agace ka Nguba, barimo agace ka Kadutu, harimo Ibanda, batangaje ko bumvise urusaku rukomeye rw'indege ya gisirikare mu masaha ya kare, ni mu gitondo cya kare. Nubwo ubuyobozi butaratangaza icyo iyo ndege yari ishinzwe, ariko abasesenguzi mu by'umutekano barakeka ko ishobora kuba yarigiye gukora ibikorwa bya gisirikare, by'umwihariko no gukora ubutasi kugira ngo barebe ko bagenzura ikirere mu rwego rwo kwitegura yuko bagomba kugaba ibitero bikomeye cyane mu misozi miremire ya Rusizi ndetse no mu misozi ya Minembwe. Ubwo ni muri Hot Plateau ndetse na Mwaye Plateau, ni muri biriya bice by'umwihariko muri Rusizi ndetse no mu bice bya Uvira. Aho hose rero nyamuneka bikaba bigaragara yuko iyi ntambara itari buze kugenda yoroha, kuko impande zombi zamaze kugenda zikoranamo kandi zinasakirana. Ibi kandi byamaze kugenda biteza impungenge mu baturage mu buryo bukomeye cyane kubera yuko iyi mirwano ikomeje kwegera imijyi minini ya Ruvungi ndetse n'agace ka Kamanyora. Ngira ngo twababwiye yuko iyi Kamanyora irimo irarwanirwamo n'izi nyeshyamba za M23, ariko basa naho basatira umupaka bakavimvira berekeza mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bajye gukora cut-off cyangwa se bajye gufunga imisada yose y'ingabo za FARDC y'ingabo za FDNB ishobora kuba yagenda ituruka mu gihugu cy'u Burundi. Mu gitondo cya kare rero bamwe mu baturage bakomeje kugenda baduha amakuru, bavuze yuko hari amakamyo menshi y'igisirikare cy'u Burundi nyamuneka yaje kwegerezwa hariya hafi y'imipaka, nyuma yuko ibitero by'inyeshyamba za M23 ku munsi w'ejo byari byibasiye bimwe mu bice bikomeye cyane by'iki gihugu cy'u Burundi. Ruvungi rero FARDC mu rugamba rukomeye cyane, biravugwa yuko mu gace ka Ruvungi mu ntera ntoya uvuye mu gace ka Kamanyora, FARDC ikomeje kwigaragaraza ndetse inarwana umuhenerezo, ariko nanone u Burundi nabwo bwatatse mu kibaya. M23 yaba bivuga yuko uru rugamba rushobora kuza kutayorohera, kuko bakoze advance cyangwa se batatse bazi neza yuko ingabo z'u Burundi zizaborohera, ariko atirari ingabo z'u Burundi nyamuneka abayizi barayibarirwa, barimo baragenda bamenya bati ese iyi atirari ibyayo bimeze bite, ko ibyo twateganyaga cyangwa se ibyo twakekaga atari byo turi guhura nabyo. Imirwano rero biravuga yuko yatangiye mu gitondo ikubiyemo cyangwa se ikomeje kugenda yumvikanamo urusaku rw'amasasu n'imbunda ntoya n'imbunda nini. FARDC irimo gukoresha ingamba zivanze n'ubutasi byatumye ihagarika ndetse igerageza kwambura inyeshyamba za M23 iki kibaya cya Rusizi. Babwire yuko rero iyi Rusizi itarimo irakontororwa n'izi nyeshyamba za M23. Abaturage baherereye mu bice imirwano ikomeje kugenda iberamo barimo baragenda bahunga, by'umwihariko ibice bya Katogota na Kamanyora.
mu gihe abandi basaba yuko hashyirwaho ibigo byakira impunzi mu gihe gitoya kubera yuko bavuye mu byabo kubera iyi mirwano. Imihanda yamaze kugenda ifungwa, umutekano ukomeje gukazwa ku mpande za FARDC. Inzira ya route nationale 5 iracyafite ibibazo bikomeye by'umutekano kuko imodoka zitari nyinshi zishobora kwiyemeza kwinyuramo muri iki gihe ubucuruzi n'ingendo hagati ya Bukavu ndetse na Ruvungi byabaye bihagaritswe mu buryo bushoboka cyangwa se mu buryo bw'agateganyo. Ubuyobozi ndetse burasaba abaturage gushyira imbere umutekano. Guverineri w'agateganyo wa Sud Kivu yasabye abaturage kwirinda kwegera ahabera imirwano, gutanga amakuru ku gihe, cyane cyane aho babonye inyeshyamba za M23, ariko M23 nayo ku ruhande rwayo yakajije, yatatse pozisiyo zose z'igisirikare cy'u Burundi, ariko Burundi nabyo bwamaze kugenda bwerekana yuko atari agafu k'imvugo rimwe, bagomba gukora igishoboka cyose bakirwanaho bagahangana n'umwanzi bo badatinya kugaragaza yuko ngari igisirikare cy'u Rwanda cyaba cyarabateye cyitwikiriye umutaka w'inyeshyamba za M23. Ku munsi waje mwarabibonye uburyo imwe mu minara yatwitswe ndetse mu kibaya cya Rusizi. Ahangaha niho imirwano yakomeje kugenda yumvikanira, by'umwihariko abaturage bari bahereye mu bice bya Rugarama babashaga kumva urusaku rw'ibiturika biturutse hakurya mu bice bitandukanye by'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho habagaho sharing zikomeye ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi ndetse n'inyeshyamba za M23 barwanira muri iki kibaya cya Rusizi. Inyeshyamba za M23 zirashaka gukomeza ibitero byazo byerezerekeza hariya mu mujyi wa Uvira kugira ngo bakontorere bikomeye cyane indege zayo za Sukhoi 25 ndetse yifashisha na drone CH kandi mu kugaba ibitero mu birindiro by'izi nyeshyamba za M23 mu bice bitandukanye. Bidatinze rero turaza kugenda tureba ngo ku mirongo y'imbere ku rugamba bihagaze bite, cyane cyane yuko ngo amasezerano yasinywe, ariko amasezerano ni kimwe ndetse no kuyashyira mu bikorwa ni ikindi. Ibyo nibyo duhora tubabwira umunsi ku munsi, ukurikije uburyo inyeshyamba za M23 zifite umuvuduko ukomeye cyane ndetse no kwiyongera kw'ingabo nyinshi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibyo byose biragaragaza yuko amahoro kuba bayasinya mu mpapuro ari kimwe ndetse no kuyashyira mu bikorwa kuri tere ari ikindi. Turaza kugenda tureba muri Sud Kivu imirwano ikaze irimo irumvikana muri Kamanyora. Igisasu kivuga yuko cyaguye iruvungi, biravugwa yuko nyamuneka Kamanyora na Ruvungi ubwo ni muri Sud Kivu. Amakuru ava mu baturage n'inzego z'umutekano aravuga ko imirwano yongeye kuzamuka ndetse ishyirwa ku rundi rwego mu gace ka Kamanyora muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 5 ukwezi kwa 12 umwaka 2025 hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'inyeshyamba za M23 bivuga ko zishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda, nk'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda ibigaragaza. Imwe mu isoko y'amakuru dukesha aya makuru tubyutse tubahereza nuko mu by'ukuri bivuga yuko muri aka karere by'umwihariko muri teritwari mu by'ukuri ya Mwenga ndetse n'ahangaha muri za Karehe, aravuga ko imirwano yakomezaga igisasu cyaturitse ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 ngo cyaje kugenda kigwa mu bice biherereyemo abaturage mu bice bya Ruvungi ndetse aho bivuga yuko ahari mu murenge wa Bafuriru. Ahangaha biravuga yuko rero abaturage bakomeje kugenda bahunga mu buryo budasanzwe ndetse igihugu cy'u Rwanda kikaba kiri kwakira impunzi z'abaturage bakomoka mu bice bya za Kamanyora ku butaka bw'igihugu cya Kongo kubera imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda yumvikana mu bice bigiye bitandukanye hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Umutekano ukomeje kugenda uba ingume aho abaturage baherereye muri Kamanyora no mu bice bya za Ruvungi ndetse n'agace ka Kagando bavuga ko bamaze iminsi bafite ubwoba bukabije cyane kubera intambara zigenda zisatira ibice byatujwemo abaturage benshi. Bamwe baravuga ko hari abahungiye mu bice bicamo imigezi n'amashyamba hafi y'umupaka w'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, mu gihe abandi bitegerejwe ko amabwiriza y'inzego z'umutekano kugira ngo barebe ibyo bagomba kugenda bakora. Umwe mu bahoze ari bari mu gace ka Ruvungi yabwiye abanyamakuru bumvise urusaku rukomeye rw'ibisasu mu masaha ya mu gitondo ko intambara mu by'ukuri yaje kugenda ihitana bamwe mu baturanyi biwe, ariko nyamuneka ibi bikaba bikomeje kugenda biba akasa
kasamutwe. Kugeza ubu ngubu ubuyobozi bw'intara Sud Kivu n'ingabo za FARDC ntibarashyira hanze amakuru ahamya ko cyangwa ahakana ko ibisasu byavuzwe ndetse n'icyiciro cy'ukuri n'imirwano ikomeje kugenda yumvikana. Inzego z'umutekano zirasaba abaturage kwigendera kure cyangwa se kugenda bigengesereye kubera yuko iyi mirwano mu by'ukuri ikomeje kugenda ifata indi ntera kugira ngo itaza kugira ingaruka igira ku baturage bakomeje kugenda bavanwa mu byabo n'iyi ntambara. Ibi rero bikagaragaza yuko nubwo bwose bikomeje kugenda biba gutya, nuko nanone Sukhoi 25 bivugwa yuko ku munsi w'ejo yaje kuzenguruka ku kirere cya Kibumba. Si Kibumba gusa ariko nanone